Isto é moi importante polo tema de... Sí, seguridade. Bueno, vamos logo. En Vite sobre 40.000 euros este ano. 40.000 euros son en torno a 12.000 o parque infantil e o resto é sustitución da carpintería de aluminio e os pintados que estuvemos vendo. Quero confiar en que todo o que tiñamos previsto en obras de verán se están desenvolvendo con total normalidade e, polo tanto, é previsible que o 1 de setembro estén operativas a todos os niveis. Pero eso dice lo del concejal, porque el concejal...